Thutha wa thirikari gukorwo ikiruta mikana iguru rigiye kurigiriria gutherema kwa homa ya COVID-19, riu ni wigiririkia wa o mundu guthingatithia mwerekero urarekererio o muthenya, na riu ona makambuni ni kwambitie mutaratara wa kwamba guthima urugari wa mwira wambiririe wira. Tukigirira kabiru ndereti utheru na maria mabatie guthingatithio o muthenya, thirikari irauga utheru ni wa ihinda kwa ihinda, na tikuga ati wethamba moko rita rimwe wi mwitikiriku, indi ni undu ubatie gukorwo ri wa mutugo, amu moko ma mundu marahutania na indo nyingi iria ingi coronavirus ino. Mtu akifika kwa hii lango kuu, mkiangalia hii lango kuu, lazima asanitize. Akishamaliza kusanitize asonge kwa watu wengine kukakuliwa. Akishakakuliwa ajieleze anaelekea wapi. Tuna make sure ya kwamba tume decontaminate surfaces na ku make sure tuna reduce hiyo infection kuenea, na pia kwa manjia tuseme kama hapa kwa chuma tuna decontaminate na jik, ndio kwa sababu watu wengi sana wanaingia, ndio saa zile wanakuja kazini wajue wa feel wako safe na wanaangaliwa vizuri. Kuri kambuni na kundu kuria gwitikiritio gukorwo gugithi na mbere na mihango yao, sanitizers kana mai ma kwiyoga moko marabatara gukorwo mari handu hothe niguo kuguna mundu uria ungikorwo uriganiirwo kuraga virus ici kiambiriria-ini gia thabari yake. Na kambuni-ini ya Royal Media Services uyu noguo mutaratara urarumirirwo. Ni ukuonara tukoretwo tugithondeka kuma o kuria murango-ini wa gate ya mbere na ya keri, kuri andu maroka makimenyagirira andu acio, kuri urakwira sanitize haha, thondeka moko haha, hari ungi urakwira uka joye temperature yaku tumenye ni cigana, ingikorwo ri iguru, hari ungi urakwira thie kuria karumu karia na ni uguteithio, na ni tuthondekete maundu macio wega. Gwakinya ni andu aria moyaga mohoro ri ni tura mateithia na mena nguo iria mangihota gwikira nigetha matigatuike ni mekunyitwo ni murimu umwe wa COVID-19. Mukana muyu ni urutiirwo mundu uria ukwaga gutia watho wa kuiga keheri-ini agikorwo na ndariri cia murimu uyu, na kwaga uguo ehariirie gukana kinyio bao-ini gucokia thitango ugima wake wa mwiri wacokereria. We will make it voluntary, but where a person has violated, where they have violated the directive, it will be pretty obvious who they are because they are going to go to court. No muhaka nao memenyerere. Koguo turauga atiriri, we'll do our part, they do their part, because together we can do it. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.